با دختری خیتویی اساس دارد؟ یعنی که بین شما و دختری خیتویی عشق بوده است، عشق بوده است چندین سالها؟ هستم خیلی شیناس ای خیتوی اومدگی دلش خیلی سنگی ولی بگیم ده همی هیچ وقت همون را زیغ نمیبینی، فقط خمه خنده در لباش سواتسیا. راست است که عین حال از مادرتون جدا زندگی میکنید. سبب چیست که شما اجاره گرفتید و از خانه مادر به قول مثل که قهر میکنن میبرن؟ یا سخنت بگم روزی میشه چیست این همی حوزی یا $100,000 یا سپانسر ما در پردلگت کرد فهمیدی که میگم اکا امرو پلاوی نشه بگیریم بریم قشلاق تونه اکا خانه تونه چوت کنیم یا زنت بتیم. یکم سپرینگ ما زدم دیم سپرینگ ما قطیم 50 کیلو ها را موندم. زدگی ما یا 2-3 روز گیره کردگیم روسیه برای که ما اوچا جان سازین؟ میشه سازی بچم. یا سوال تون میتونم پابسترمو جواب میتین اوچا جان؟ اوچا جان تا همین روز اگر من یکم خطاگی کلان کردگی باشم یکم خفگاری شده باشه اگر یا خفتون کرده باشه مرا ببخشید مایلی؟ چرا؟ تو کده؟ درسته اوچا همون خواستم هم گپ بگم. رفت دختری بلاگری به شما پیشنهاد کرد که خانه دارم، ماشین دارم، پول و ثروت کلان دارم، ویرادار شویم، چی میگوید؟ من میجایم یا توی میجام. نه مرده بود مقصد. برادر تو هم کسا مونان کرده گستی مرا. گپ است که شما پنهانی زنگ گرفته الکی کودک دارید، درست است؟ باز میگوید که ویرادار نیستم. شرکت بخ یکی از شرکت بهترین میان دیگر شرکت است. او همیشه کوشش میکند که مشکل مهاجران را آسان گرداند. اگر شما حجت‌هایتان بود شده است و میخواهید که سریع وقت اون رو به انجام رسونید، پس توصیه میدم که با شرکت بخ مراجعت نمایید تا اینکه کاری شما رو در یک مدت حل نمایند. زنگ زنید. شخصانی که چیپته‌های باوریناک به تمام دنیا دسترس کردن میخواهید با نرخ ارزان، توصیه میدم که با اویاکس ما مراجعت نمایید. سلام تماشابینی همیشه فعال کانال مهراب رو. شاید حیران شوید، شاید نگران شوید که باز با برنامه جالب ما رو شاد میسازید یا نه. در حقیقت ما این روز آمدیم که برنامه رو حسنی آغاز بخشیده خاطر یکایک شما تماشابین عزیز رو با بهترین برنامه‌های جالبی خوش شاد سازیم. اینک برنامه ما مهمان دارد. مهمانی برنامه چهره اینستاگرام، نفری که خوب الکی دربارش میدونید، برنامه‌اش رو تماشا کردید، رولیک‌های هجویش رو خوب آشنایید. قسم دومی برنامه چهره اینستاگرام با داوود خان پیشواز میگیریم و بار دیگر شما رو به برنامه خود خوش آمدید میگوییم. هزار رحمت زنده باشید. چون برنامه قبلی با یک خورسندی آمده بودید و این نوبت میبینم که خوشتون پریشان کی شما رو مقصد که رنجان می ناراحت کرده باشه. همه 100% پروسا کم ترخینه خورده سواگه یکم چیز در حقیقت ما در یک طبیعت اینو تکرار عین حال برنامه رو ثبت کرده ایستادیم. بسیار یک باغ زیبا و خواستیم که در همین هوای به قول گرم و خنک سیامکه رو آغاز کنیم و فکر میکنم که یک صحبت خوب به انجام میرسونیم ان شاء الله. کم تر همین فکر زدم همین دفعه سوالاتون خیلی باشه چون دفعه دیگر سوال ها خوب بودن و کامنتاری رو شما خوانده بودید، مردم چه خیلی شما رو قبول کردن. هر خیلی سوال در جواب نمیگم، فشکی میگم و ما تا امروز نفری رو برنامه نکردیم که به سوالای ما جواب نداده قهر کرده رفته باشد و ما به یک سوالای خود جواب میگیریم. انیق همین دفعه قهر میکنم میرم اکا از اون دفعه قرض دارم برو ورده این دفعه خیخ دومیم نسلین داوود خان معلوم است که چطور هوا بیغبار مثل هوا خوش و قواقتان گرفتگی نه که ما میخوایم سوالای خود جواب گیریم. بعد برنامه قسم اولی چهره اینستاگرام بسیاری ها نوشتن این قدر بچه‌ای با سواد، این قدر بچه‌ای خوب، این قدر بچه‌ای خوب رفتار، مقصد همه طرف تعریف و توصیف کردن و این روز ما از تعریف و توصیف حرف نمیزنیم. ما این روز تنها گله میکنیم از آن که چرا شما میانی دوستانتون، میانی همکسبانتون سری تنها دارید، اویله‌دار نیستید، زن نمیگیرید. سبب در چیست؟ نمیدونم که سبب چه حاضرش در خودم نمیدونم، الله میدونم. خیلی میشید اگه سو خیالی 21 ساله ایم که خیالی بود انشاءالله عمرمون باقی مونده باشه میشود. چه خیلی یک تنو توشی بعد وحیمه دارید و نه با 21 در اومدید. من فکر میکردم شما از من کلان هستید. نه ولی نه پتسنی و نقشه نیز هست و کدام سالها اویله‌دار شدن میخواه؟ روزهای نزدیک، سالهای نزدیک؟ انشالله 1-2 سال پسه 3 سال پسه. خیلی فکر دارم. خدا خواهد. خدا خودش.
ва дӯстони азиз, бисёр духтарҳо савол доданд ки оиладор ҳаст ё ин ки нест ва худ ба саволи худ аллакай ҷавоб пайдо кардед ки Довудхон мегӯяд ки дар 2 солҳои охир ҳоло оиладор намешавам ва духтароне ки ба умед ҳастанд ноумед шаванд хубтар аст шавҳар кунанд. саволи дигар, биёед мо инҷо саволҳоро ба қавли қопча ҷамъ кардем ва мехоҳем ки як то аз шумо посух гирем. гап аст ки шумо пинҳонӣ занг гирифта аллакай кӯдак доред, рост аст? ҳозир мегӯяд ки оиладор нестам. ин танҳо овоза аст. ҳамаш як овоза, як мардум ҳар кас ҳар хел ҳарчи гуфтан мегиранд. Он дафъа грубо говоря Баҳораро гуфта буданд, ин дафъа бухай гапҳои нав, записҳои нав. Намедонам ки хеле гап нест, надора асос. чаро тиҷорати худро якбора барҳам додед? Магар савдо нашуд ё ин ки банкрот кард? чиста савдо нашид. ходоко ба фурӯш нарафтанд? ходоко ба фурӯш нарафтанд. чото не якам мардак бори корум зур буд, иштияк буд. роста мушкилиш дар ҳамин буд ки ҳам инстаграма пеш бурдан, ҳам ӯ бизнеса пеш бурдан вазминӣ кард. гуфтам биё ҳозираш дар фурӯхтумаш рости гап. дигар бизнес дар часпидании ҳозираш дар ё мегум ягон интернет магазинои кунам ё ягон ҷои дигар дар ягон хӯрока. яъне ки ором намешине? Не. ва мехоҳед ки аз ин кор ба ин кори дигар риск намуда пул ба даст биёред. мақсад ҳамин. овозаи ишқи Довуди блогер бо духтари хитоӣ асос дорад? яъне ки байни шумо ва духтари хитоӣ ишқ будааст, ошиқӣ будааст чандин солҳо ва гӯё шумо аз хитоӣ зан мегиред? мо шунидем ки як духтари хитоӣ суроғу пай карда ба Тоҷикистон омадааст ва бо шумо як ишқварзӣ доштааст. не ягон асос надора ин чиз мардак бори. просто ака ҳастам хеле шинос ай хитоӣ омадагиай чиста бигем ранги апа дастгирӣ мекунам. спонсор аз хитоӣ? спонсор ай бигем мешавада дастгирӣ мекунам. ягон чиз дига не. байни шумо танҳо дӯстӣ аст? танҳо дӯстие. ва дар кӯчаҳо ҳамроҳи ӯ сайругашт кардед ва бисёриҳо аллакай пай бурданд ки гӯё ки вай маъшуқаи шумо аст? акам хе фикр мекунам. ман ҳамози қатъи апам агар барам меган ай арӯз шай грубо говоря ва ҳеҷ кас намедонад ку. мақсад дилу нияти Довудро ҳеҷ кас намедонад. ташаккур. пас аз нашри барномаи аввал бисёр рафиқонатон барои гирья карданатон таъна намуданд ва ин ҳолат дар худатон набуд ки чаро гирья кардӣ, барои мард намезебад, мардҳо гирья намекунанд, ҳамихел гапҳо буданд? буд ака моментай ку ака як ҳолати мешавад гирья мекунӣ. агар одам ғами зиёдро асак зада бошад хоҳ нохоҳ гирья мекунад. дагай ашки як чизае намепурсад ту мардаки занаки оҳанӣ алюминӣ намепурсад. ӯ само пасибе мерава як хай худо аввалаш айранҷ ната фақат ай шодӣ бутавуд меги хай беранҷам зиндагӣ маъне надорад. зиндагӣ гуфти япо як дарё як хевақт қоқ мешавад, як хевақт зиёд мешавад. ғаму шодӣ дар тарозу агар баркашем дар зиндагии шумо кадомаш бисёртар рӯбарӯятон шудааст? шодиҳо бисёрам ё ки ғам? шукронаи алло шодиҳо ба худо ака. ғаморо ҳисобакӣ медонам ака. худо аз шодития? аз хурсандития? рост аст ки айни ҳол аз модаратон ҷудо зиндагӣ мекунед? сабаб чист ки шумо иҷора гирифтеду аз хонаи модар ба қавле мисле ки қаҳр мекунанд мебаранд? не хеле нест. просто ака рости гап мисол модарам ҳавли калон дора худаш қатъи хоҳарам меиста. ман дел на хона додагаи мочам мисол барои чӣ ки барое ки ман мисол бачаям ҷоиш меям мисол шав дер меой ё мисол як ҷурабозӣ мурабозӣ сусу хай ки шукрона алло шароите ки ҳаста хона додаи мочам бачам буфурад на хонаи худат бира зиндагӣ буфурад пеши мо биё ки ҷои да буфурад ака мерам миём хонаи бибӣ мерам хонаи очам мерам хонаи худам мерам ҳама касаем ҳамин хеле неста ки қаҳр кунам тари гап дар гиҷояй не ака. дар алоҳидагӣ ҳам зиндагӣ кунед ки бо модар ҳастед? конечно. саволи дигар, аз чӣ сабаб дӯстонатон як аз шумо дур шуданд? дӯсто ака саволи оддӣ ҷавоби оддӣ. дӯсти ҳозира ака медонӣ ку ҳамаш қариб барои пулан барои молан пул дошта бошӣ барои фоида дабартан фақат барои фоида. ва имрӯз дӯсти ҳақиқӣ дар бари шумо ҳаст?
شکونه حالا دوست یخی هست نامش هم بگیرم میشه میشود بیمالو دوست یخی نمورد نای آف همون خوردکه کی خوردکه کی ایما در کلونه یکش میگم ایدین سینی و زیرش در دوستی حقیقی هموهای که هستن دوستای حقیقی راستی گپ هستن نه همون من مثال دیگه دوستای حقیقی با بلندتر میدونم با سببایی که با یک دکش و بالاتر ایو نشان دادگی انده نشان دادگی ایده مقصدم خیلی هیچ وقت خیانت نمیکنه رنگی میگه همی آدم دلش خیلی سنگی وریه بگیم ده همی هیچ وقت همون را زیغ نمیبینی فقط خمه خنده در لبای سیتواسیا که با خیال بد میفهمیم ده اونهایی که رفتن از برای شما غمگین شده یا اینکه پناهشون با خدا خرسان شده اول در غمگین شدم خیال کردم به او مشکل کاگنیکا خیلی بسیار فکر آمد نه که باعث دادم وقت بگیم وقت که رفت اون نبراد از خرساندم فهمیدم خلاصه کردم که به او نبراد برای مرا خوبتر بوده که خداوند ما را ایمان دور کرد و مرا او دور کرد زنشید به من او خوبترم خدا همه وقت خوب باشن در جای باشن نباشن تماشابین عزیز شاید حیران شوید که ما چرا از اون جای نشست خستیم و اینجا آمده رسیدیم ما در واقع خنک خوردیم به قوله چون این روز طبیعت خیلی هم هوای سرد است و خواستیم که در دیگر جا باید خنک خوریم در دیگر جای خنک بخوریم بر راستکی کم تر دویجو خکنی با گرم میشه دوی جان سوال های مهول بسیار هستن فکر نکنید که برنامه به همین ختم میشود سوال دیگری ما میدونید چی است توزیر اگر من به دست شما $1,000,000 سومانی 1,000,000 سومانی دهم اولین کاری که میکنید چی است $1,000,000 $1,000,000 سومانی 1,000,000 سومانی 1,000,000 سومانی $100,000 بله اولین کاری که در فکر شما میاد چی است دیسکا کلوب رفته ایشونشو دختر بازی ورزا با نورد میگیرم بیبیما اوچاما راست حج روی میکنم انشالله салом алейкум мардум ман тахминаи али старший директори компания фаберлик шуморо барои кор даъват мекунам мехоҳед дар хона нишаста кор кунед пас дар ватсапи ман нависед духтарҳо ман каталоги гузашта ойликҳоямро гирифтам духтарҳо ойлики старший директори ман духтарҳо дар хона дам гирифта нишаста пул кор мекунед духтарҳо ба худатон бовар карда дар ватсапи ман нависед ман шуморо то директоршавӣ бурда мерасонам касе ки аз командаи ман директор мешавад чалай тилло ба ӯ ҳадя мекунам духтарҳо пас метавонед дар ватсапи ман нависед регистратсия ва обучения аз тарафи ман бепул аст духтарҳо кор хеле осон ва қулай иҷаи ай амонатбонки қирған якум ойликои хма снимат кардисам 31,000 сомони тоҷики духтаро беҳад хирсандам бонусҳои директорим ва ойликам гузаштаги духтаро ай картам снимат карда додестан ма ҳам хирсандам духтаро боварам кунед пули майда доштиян пули калон надоштиян ба ҳамон хотир пули майда гирифтаистам духтаро но ба ҳар ҳол пулай иҷа дар мошин шиштагим духтаро ҳар як зам метавонад ки аймада бисёр кор кунам ба ҳамон хотир духтаро метавонед дар ватсапи ман бинависен ма ҳамаи роҳҳои пули осон кор кардан дар хона мешинед духтаро дам мегирем просто через ватсап кор мекунед духтаро боварам кунед шумо метавонед аймада бисёр кор кунед гирд вана ами ҳамсоёе ки камбағалан куака мардагори ҳамаи аморо ҳамсума поли тақсим мекунем ҳеҷ кор намекунем тамошобини азиз аллакай пай бурдед ки ақидаи насли ҷавон асосан дигар чиз аст онҳо мехоҳанд пули калон дошта бошанду кайфу сафои худро идома диҳанд вале бубинед ки дар воқеъ довуд чӣ ниятеро баҳри мо кушода эълон кард ва мо дар воқеъ хурсанд шудем дискаклуб ин чизо сер шидагим мардагӣ рафтагим ҷавониро ҳам ки гузарондагим ин чизо уже ки мардагони неинтерес бисёриҳо паноҳ мекунанд ки мо намеравем ба ин ҷоҳо ба худо ака худо дурӯғ накуна як бор охирон бор ҳамин соли нав дар рафтагим хай мардагори шавқати дӯсто ки ман он ай москва якним сол дар москва истодагӣ будам мақсад омадам чӣ хеле шида қатъи ҳамон рафтам ҳар душу як хай хандаву бозиву рақси бозӣ кардем баъди ҳам нарафтам яка ва рафтаниам нестам инҷоро бисёр дӯст намедорем намедорам ростигам мехоҳам худам ба худам кору борои худам қатъи боша правилно мефурам ҳаёта пеш барам вақти ҷавонӣ уже гуфти япо давно гузашт барои мара ва мо ва бо аҳли тамошобини худ дуо мекунем ки
1 миллион сомонӣ ба дасти шумо расад ва шумо нияти худро амалӣ гардонед. иншоалло. довуҷон, имрӯз миёни халқи интернет, хусусан нафарони блогер муд шудааст ба қавле ки блогерон бо блогерон хонадор мешаванд. рафту духтари блогере ба шумо пешниҳод кард ки хона дорам, мошин дорам, пулу сарвати калон дорам, оиладор шавем. Чӣ мегӯед? розӣ мешавед? Не. кадом бача розӣ намешавад? розӣ намешавад. маро мефурад занам хеле одами камбағал боша. оҳо, хеле одами камбағал боша, ҳаёта хеле сахт фаҳмидагӣ бошаву хонақаб боша. сарватманд набошад? Не. сарватманда дӯст намедорам худак. аки сарватманд дӯст намедорам гуфтаву ба он маъное не ки сарватмандора дӯст намедорам. яъне зани сарватманда дӯст намедорам. ақидаҳои Довуд дар ҳақиқат моро қоил карда истодаанд ва ин андешаҳое ки шумо доред на ҳар ҳамсину соли шумо доранд. шояд аз ҳамон 100 нафар шояд як нафара шумо бошед, 99 тои дигараш фикрои дигар. саволи дигар, дар шоҳидии мо ба Радной, ба нафаре ки ҳамеша дар бари шумо аст занг зада, медонед чӣ мегӯед? занг шудам. бале, аллакай телефонро бароред, занг зад чӣ мегӯед? аки Радной бардор ки ман ба хулосае омадам ки хита зантиам. гудограф баландтар. алло, Алло. Радной чӣ хебрат? акаҷони ман я суханат бугум розӣ мешавад? чистайн ами ҳозӣ я $100,000 я спонсор мада предлагат кард. фаҳмиди ака? мегум ака амро палави наша бигирем бирем қишлоқ тонайко ака хонаотона чотки кинем я занат битем. Ака братан ман зангир нестам. Фаҳмиди? баре нигоҳ кун. не мардак бори гуфтаисам ака. не чӣ ба ака ҳозир зангир нестӣ? бача 2000 аввал ака брат мегум охи тура зан битем ба хидм зан бигирим охи. хел боша майле хел шарафти. акаҷон брат хит устадам дар барномаи не дар барнома нестам. чира гуфтанем ҳамун зан агиҷо биёвем охи чӣ хеле биёвем. брат гӯш кун брат медонам барнома даи гап нест ҳамаша даи ту сағира ганда балои хай. дар ҳақиқат Радной ба қавле психологӣ кард ва ӯ дарк кард ки мо дар барнома иштирок дорем. Радной, як саломи гарм аз барномаи чеҳраи Instagram аз канали Меҳробпро. тансиҳат бошед. салому алайкум ҳама каса бародаро. хайр гап нест будам боши ака. ҳозир ним соат пас ролика мепартом қабул кака. гап нест. хоб ака боши. дар воқеъ Радной пай буд ки мо пранк кардем ба қавле ва дар ҳақиқат шумо фикр кардед ки вақте Радной хонадор мешавад ӯ чӣ гуна духтар? мардак бори ака. шумо дар дил мекунад? мо арӯс дорам. не намекунам вообще хеле одами скрития хиёл мекунам арӯс дора барое ки як ҳамин чақчақ мекунам овозош меояд. қадр қомати арӯсашро шумо дидед? не надидам. напурсидед ки чӣ хел аст? ака мепурсимаш не мега ки ҷой мегаву не ки хиёл мекунам дора. бало ва бед саволи дигар ҳамин аст. лаҳзае ки дар ҳаёти шумо рух додаасту то имрӯз аз ёди шумо дур намеравад, кадом лаҳза аст? ҳар як нафар як хато ёки як хурсандие дорад ки аз ёдаш ягон вақт дур намеравад. лаҳзаи хурсандӣ ё зиқӣ фарқ надорад, кадомаш дар ёди шумо як умр мондаст? бале я лаҳза яка саримнавания буд, теквандомаш мекардам. синфи 3 будам, 27 кило будам. якум сапернингма задам, дуюм сапернингма қатъи 50 килоара мондам. задагиам ма як 2-3 рӯз гира кардагиам росига, барое ки ма карьерама ҳам хесар кардани будам ки вообще бой наметиём гуфтада, не ки поражениро любой ҳамис. шумо чанд килоя будед? ман 27 кило будам, просто ҳамара подсудид карданда, 50 килоа қатъи монда буданд. ҳамаи ма калон буд. чиста бигем гарда подсудити безебум карда буданд, зиқ шида будам, гира карда будам. дигар аз баҳри не ки баъди вай шукронаи худо ягон бой надода будам. аз баҳри теквандо нагузаштед? не, ака 4 сол қариб машқ карда будам. баъд хай шароити зиндагӣ остосаси чӣ дигар кору бор кӯча дабр омадем, кора сар кардем, дига ҳам хе машқа парфт. ташаккур. ва нагуфтед ки бисёри умри шумо дар кӯча мегузарад ки дар хона дар нишастан? аввал дар кӯча
ҳозир хайда ҳама ҷо дастем шукри худо. беҳтарин. ва инҷо мо як пешниҳоди дигар дорем. Шумо дар шоҳидии мо ба модари худ занг мезанед ва мегӯед агар шуморо хафа карда бошам маро бубахшед очаҷон. ҳамин саҳнаро шумо бояд тариқи амихи громкост ба тамошобини мо гӯед. хато кардам очаҷон, маро бубахшед. Тани модар чӣ мегӯянд? очаҷон созен? Меша, сази бачам. Я саволтон метам пабистираму ҷавоб метиҳед очаҷон? Раз беган. очаҷон то ҳамин рӯз агар ман ягон хатогии калон кардагӣ бошам, ягон хафагарӣ шида боша, агар ё хафатон карда бошам, маро бубахшед, майли? Чива? Чо кадай? Просто очаҷон хостум ҳамин гапа бугум. Сози охир? Меша, шукронаи худо очаҷон. Не, ман чӣ хатоям фарзанд чӣ гуноҳе кунам ки модам мебахшед, не чӣ? Тамом очаҷон, ман шуморо дӯст медорам. Худо нигаҳбонтон, баъд зангтон мезанам. Куҷодайто? Я барнома даем очаҷонам, хеле савол гуфтам. Бо ҳамид охе. ҳамид блогера? хай очаҷон, эҳтиёт кунед. Хоб. Ҳар сондим ба худо гуфтам. Не, ҳама сада очаҷон. Майли бачам. Хай. ташаккур мегӯям ки ҳануми санҷиши моро Довудхон иҷро карданд ва аҳсан ба модарашон ки хавотир ҳам шуданд, вале фарзандашон исбот кард ки ӯро дӯст медорад. ва дар ин ҷо як нақши дигар, шумо азбаски юмор ҳастед, ҳаҷвнигор ҳастед ба қавли дар дунёи интернет, як санҷиши дигар дорем, як саҳна месозем. Шумо дар нақши марди майзада ва ман як роҳгузаре ки барои худам рафта истодам ва шумо анамун чӣ мегӯям? гапҳои ролатонро бозед. шурӯъ мекунем. ҳозир меом. Оҳо, гап. Херат, ной. Ама садай. Нашнохтам. Мардак бори брат, я хизмат дор. Ҳамин гуфтум, ин барномае ки шумо ҳозир рафтестай кун. Не, барномаи шумо рафтестай, ай мо. Ман ҳамиҷаям ё туи ҳамиҷаям. Не, мардак бори мақсад. Бародар туям казамонан када гистимара. Не, ман шуморо ютубтон дидагима ка дар инстаграм. Дагнеси? Дидагима ка. Ҳозир ҳамин ака занг задасан. Ами охираш чанда ака? 61 бародар. Алло. Салом алейкум. Брат, хай, ман оли ба зангт мезанам. Куҷодаи? Дар ҷои корӣ? Не, ака як барнома даем, ман ҳамҷа рол боз кардастам. Роли маст. Роли шуда пусудтан? Хай. ҳамин гапи бузер нага, ака ташаккур. дар ҳақиқат чӣ нақшеро ба ту бовар кунем аз удаш мебароӣ иншоалло. ва имрӯз бибинед ки дар ҳамин гирду атрофи мо як гала одамайро ин қадар мухлисони шумо омадиянд сиёмка карда истоданд. камтар буда пеши мушкилаи мардак борида, хиёл мекунӣ ҳама нигоҳ дора. инҳо агар ки 20 нафар ё 30 нафар бошанд, шумо фикр кунед ки миллионҳо нафар моро тамошо мекунанд. ба кулагӣ чӣ таманно доред ва дар охир чӣ пайғоме мерасонед? ҳамин любой ҷое ки мерам ака, ай ҳама мухлиси зиёдтон кӯдакон. баъд саволо метавам ба худо ака, саволо метавам ки чӣ ба ту фаҳмӣ фақат мухлисот кӯдакҳои? Якина шукри худо калонам омадаистан уже. типои шафа. Просто як гапай мардак бори, намҷа ман мегум худтон хулоса кунем бародаро. мухлисот зиёд кӯдак нестай. Шукронаи Алло, мухлисот то 50-60 соло инсонора мисол калонтаро моро нигоҳ мекунанд, ҳаловат мебаранд. Не ки як гапае ки кӯдакҳо хеле откритиянд, наметарсанд ай одам ё изо намекашанд. грубо говоря, фарқ надора вода медавонанд хистанад. Акаҷон чӣ хеле мотра тамошо мекунем видео да калонсоло камтар шарм доранд. Калонсоло ак чӣ хеле мисол бо серьёзнитаранд, мисол мебинанд хай я салом алейк мекунанд, мераванд, мисол наместанд, круг намекунанд. чӣ хеле ки кӯдакҳо да интерес ниай, ӯ чиз да калоно ӯ қасах интерес нест. Ҳамин сабаб
که بگیم خیلی بلوگر ده اینه که خونه میرن میمرن خنده را تماشا میکنن. در حقیقت داوود سرکور است، بسیار زنگ‌های شده ایستاده است، وقتش را نمیگیریم و ما از نوگانی‌های شما گفتن نگذشتیم و انمی تماشابین ما کی روزهای نزدیک یا در آینده نزدیک چی ها رو از شما انتظار شده میتونن؟ روزهای نزدیک شک نمیدونم کرد که امی انشالله یگان 2024 یا 2025 انشالله یک پلانی کلان دارم هم پلان هم میبینم انشالله یک اوفیس یک اوفیسای بعد اونجا یک سورپریزی کلان های کدوم با نشانشون میتونیم و رولی که حجوی هستن نمیتونن روزهای نزدیک تماشا کنن؟ میتونن نمی هاز یه رولی که نام میپرتونیم بدورین تماشا کنین پگه با یه رولی که نام یعنی که همه روزه رولیکای شما هست انشالله نه که هر روز نه راستی ما 3 روز کار داریم 3 روز بخدنوی داریم که اما روزای بخدنوی رولینگ میکنم دسه تامه پارتون بعد بود 3 روز دیگه رولینگ نام پارتون بهترین تماشابینان عزیز برنامه چهره اینستاگرام با اشتراک بلاگر شناخته داوود خان اینجا به حسن انجام میبخشیم و بیاید دوستان عزیز هواداران گرامی و چون هر نفری که شما پیشنهاد می‌سازید که به برنامه مهمان کنید ما سخن شما رو رد نمی‌کنیم و باز از این دیده باز هم برنامه‌های بهترین رو پیشکش شما می‌گردونیم. تنصیحات خاطرجمع موفق و سربلند باشید. خدا نگهدارتون باشید.